KSSI hemalong KSSI mion atupen pherang kya mai ke pha Socheng constituency arlo BJP membership drive ase ke kapat dopon Difu Club, Difu along Octave Mega Singing Competition Semi-Final kapat dopon. Kardom, Karbi Prime Time along pen Nili Birta Thanbang, Sami Monica Milikpi, Nom Birtang Ton Pen, Arjuik Tha. Karbi Anglong District Magistrate and Karbi Anglong Angkang Puthot 144 CRPC BC Ajaga Hin Kamkepon Laso Teng Karbi Anglong Angkang Monsam Kapathir Jiaphan Ajaga Sai Klemlong Lelo Pusi Pacheta Karbi Anglong District Magistrate and Karbi Anglong along Sulu Sadaka Tomon ke jab jehring Langdam si Karbi Anglong Angkang 144 CRPC non hejong Puthot Pipon Thu Laso Teng Government Sai Hem Hai Huya Long Bang Phopet Akyong Mori Chingrum Long Le Arpong along slogan tok thablong le donation room thablong le pusi khamkhe anparta akong telong hiniagari bang hini che thaprap long le banganing kapalong alak ning che long le lapen hukum awepin ase ke loudspeaker en long le pusi khamkhe Karbi Anglong Hawar Hatput 4-lane Dimapur Bypass National Highway 36 upon National Highway 39 kachelenga towar pikasalam Japan long le hem phuwe katum tangka long le kopen along le kalipina tumsi tangka tilup kelong paprang puthak jakhong ni phai krit trokarni KSSI hemalong pherang kiamai kepha long le hem phuwe katum tangka long le aprang long le hem phu kalipina tumsi long le hem phu chekrong pen tangka kachpari deng Kedamtang wosika chiklo ni phai cricket homarni SBI Difu Bajar branch pen tangka transfer lapno sitame hala pukar bianglong Thomas Council EM Land and Revenue in charge Amar Singh Tiso pherang kyang loke thandun ke madhu phanta tangka pipe pusi ningje Karbi Student Association নহয় হেতু আছে CPML student wing Simeon Romphar নেকি তাৰপিছত National Highway যেটো 3639 bypass 4-lane laning Dimapur join at Dhansari River এটো বিষয়ে এলিগেশন দিছে যে অলরেডি পয়সাটো ট্রান্সফার করা হইছে বলি হয়তো এলিগেশন দিছে এটো হোৱা নাই তাৰ পিছত এইটো সেরিমনিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন হ'ব 21 তাৰিখ পিছতে সেরিমনিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন হ'ব আৰু তাৰ পিছতে ইহতো এলিগেশন কোৱা মতে মণ্ডল এসকে এআরও এএসও বিলাকে বহুতখিনি কি কয় মাটি পটা নিজৰ নাম নিজৰ ফ্যামিলি নাম এটো কৰি লৈছে বুলি কোৱা কথা এটো মিছা কথা ইয়ে পেন মাদু ফান্দা tangka pilong le pulote bengalong pen kelong tangka ki kupia tangka lo pusike siamai phu Simeon Romphar pen karjupado তাত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অৰমভূমিৰ পৰা শেষলৈকে যি বক্তব্য দিছে গোটেইখিনি মিছা কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰণে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা নহয় বুলি কৈছে আৰু যি কম্পেনচেশ্যনৰ টকা আহিছে ৰাইজৰ যি এফেক্টেড পিপুল লগত হৈ পোৱা নাই কিন্তু ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চেৰেমনি ৰখাৰ পাছতহে কম্পেনচেশ্যন দিয়াৰ কথাটো হ'ব এইটো কথা সি উল্লেখ কৰিছে গতিকে তাত আমি অপেনলি তেখেতক ক'ব বিচাৰিছোঁ সি মানে মিছা কথা হৈছে কিয়নো আমাৰ লগত প্ৰমাণ আছে আজি মই মিডিয়া সন্মুখত মই এইটো কেইটামান মই ডকুমেণ্ট চলাইছে গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ আমাৰ লগত আছে কিন্তু এটা দুটা মই ইয়াত আজি ৰাজহুৱা কৰিব বিচাৰিছে যে 4 জুন 2019 আমাৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট কাৰ্ডন ডমেষ্টিক কাউন্সিল ছেক্ৰেটাৰিয়েট ফালৰ পৰা এআৰও আৰু এএছও একটা লেটাৰ দিছে এইটো লেটাৰটো হৈছে যে disbursement of land and other compensation amount to land owners against requisition of the compensation পাব লাগে ইটো অৰ্ডাৰ দিয়া হৈ গ'ল যে ডিসবার্সমেন্ট কৰক এমাউন্টটো ইয়াত লিখিছে 111 crores 95 lakhs 18,978 rupees এমানখিনি টকা যি বেনিফিচিয়াৰিজ বিলাক আছে তেখেতসকলক দিব লাগে বুলি আমাৰ কাউন্সিল আমাৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা ইয়াৰ অৰ্ডাৰ দিয়া হৈ গ'ল তাৰ পাছত
আমাৰ সেম ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা 13 June 2019 longle hem huwe ka tuma phan ki pijia tangka ka chapalong dun jia phan ilu bahini Karbela Thomas Council ang hoi kang ni prong atum ahema soramen penta kuti kuti tangka longle men pen ki pipondo puta akoi pipon Number 18 Hauragat LAC angkang Hauragat Development Block Conference Hall along Jakhong ni phai kre phor ni anar lo por phai kreni rachite mapor malompen Monitoring and Vigilance Committee MIP kangni Hauragat MLA Jaram Ingleng Bangkachari Ponamai Long Manpeng Halhuia Manpen Karbela Thomas Council EM Lunsing Teron EM Khonsing Rongpi Lapen EM Kachirong PP atum chetongdun Anparta Hauragat Samilangso Lapen Rong Mongwe Abidio BDC Chairman BLCC Chairman Lapen LDR Bank Manager atum pendanglok Ongdung ke thigiding atum chetongdun si Mailong RDP dun Mailong rong rup arlu kiduk der arada to aphan sarkar pe nangapali asona scheme mate kaching thu awar sai hai hu blog olong nangapali ateng pen rada tum kelong nang jia sonan ki pipa je pon pa meji aphan lapen side one ke claim pi pon pa meji aphan kache tongdun aluhia tum pen than pare teka lapen kedam tanga ningkana hut blog pen kedeng pona side one kichun cheput hak video tum pen lam jai rinti blog pen ke claim kedam hut bank pen thedunga kera pathak bank manager atuma phan ningkang sampen certificate lapen trophy kache tongdun aluhia atumari deng pen pipa je ponsi my mesen pen pachun pon BJP asong anso se kapang tang jia phanpura non malom along membership drive ase KKP along pacheton dun si Sojeng constituency arlu chinthong mondolang kang along ta jakhong ni phai kre phor ni hamren multi utility building a hemarlo along membership drive ase KKP pona birta longdun Mailong Hamren Town Committee Ward Commissioner Dilip Hanse pen kachari pona Mailong alhisar po man pen EM Rup Singh Teron chetongdun lapen alhuia man pen West Karbi Anglong District BJP amai phu Orun Terang pen Chenglok Perjam BJP Klembang phu bang phi tum chetongdun si Mailong RDP dun BJP asong anso se kapang dang jia phanta non malom membership drive mati BJP akimi kedeng asai klembom lo lapen non ke BJP asong along kachingbe dun mate Central BJP Party along amen kepali asai do online pen amen kache thablong ji lapen offline pen sitame form along men kache thablong awar sai lake 8980808080 a number henlo labang so number along miss call pilote BJP asong along kaching be du nang thek a message nang leji lasi ninghang klembang phu bangphi BJP asong along kaching be dun telang atum aphananta warsai kimi paklang ponlo puta alhia tumpe lamthe jai konsensi tang along leader dan membership dat putat lato ke khana pore possibility ni bang dan la bor bang chiko yang apa tu sa chiko jeng konsensi long dep aso local committee bongtar itu kita mau abang bang itu au pe jadi na musim lato ke jom punya itu pilih bang itu pun Bening telong na trong pong policy membership ahok per membership de long ko de ko sini ke por something can do sab do something can do taun ban kan foxi do ala na kinsi la so kamba ke bisi ke atku deng bono la pa ko la masih bono betor kar pro te bang no se kini do kuda la bang physical deng boji bo la ke apor na tan bola ya Bharatiya Janata Party program ate membership drive a program an si stoiterik penchen kono la sote benditung West Karbi Anglong ta amondol tin tambong la sombo pen pinia bangke tin mondol soten constituency mondol committee to la dak ni so program patilo la sombo paket so constituency mondol committee long thongkep local committee do la so ampon na chetong dutan local committee a president atum la pen long trok Sokti Kendro asot Sokti Kendro abistaro katuman katune 12,000 of voters to lapen kedamtan Lok Sabha hoda bangai 700,000 above lasi pinia meeting pen lada kadobia leader katuman local committee president ben Chenglok Sokti Kendro bistaro katun lapen mondol president katuman mondol committee katuman ta alang letum cecak lo jen letum suri throxia outboard membership drive di lasi pini jongsi dia kot proyek orkado pulau tangkai Sokti Kendro long trok ta mondol committee mate jila committee jitu lada raji committee pen bangki apan aku ke pek tu
tapi namontol kini long tabang kripi do latum jang si dorkar kona ni kabuji je chot kelele chot dolang pulu tangte latum si sok kendra long meeting ta latum membership rate ma puthak do tab Magic House Private Limited atumpen kachapatir pi ponalong KSC inglong photum charap cheto dunsi octave mega singing competition kedamtang musik ni pai kresir cap arni pen pangcheng ponsi jakhong ni pai kre phornian semi final kachapati ang dengan kapadopon birta nangle Karbi ang lori sunim so tumta si jume sen lapen texera tumta do sidame latum ang song ang reng kapali dunji phan mesen na platform kawe dada jok ka cheklang dunabang awe dedlo pumatha si una na ang song ang reng kapali dunji phan bukabor ipen Magic House amai pu mirjeng krol paneri sang hotum bor iponsi Karbi ang long ang kang prek jama dimpet ong dungari sunim so tum phan ingwai ponlo Lasong bong pen bihek pen amekawe holy beta chapate dunsi mega semi final lang dengan chapali dunlo prek jama dim pen kadoko bang sirkep ke bratrok atom hat ing vai ponlo lasong bong pen puthotara lang Karbi people's hall along kidam tang jakhong ni phai trok siar ni mega audition pado ponsi bang thong ke braner ke patom hat ing vai ponlo lapen jakhong ni phai crep hor ni difu club along semi final pado ponsi bang thong ke braner ke ang bong pen bang crep hor to hat ing vai ponlo octave mega singing competition final mati ang dunggitia bang jong si thangnat ka sik sak lapen ke beng ke phana ve plote di folong amat sing non ke bang ji jakhong ni phai inquire ner cap arni pado ponji bus Magic House amai pu nurjen kropen pachini Gold price, yeah? Moi West Karbi ang long tumpring. Nam to? Puja Shri Kempring. How do you feel? Good. I'm feeling very good. Moi Mirjin sir aru October komu teamole thank you janaba বিচাৰিছো যে আমাৰ নিচিনা নতুন উঠি অহা singer কাৰণে এনেকুৱা ধুনীয়া প্লেটফৰ্ম দিয়াৰ কাৰণে Keplong cepat di London semi final round on lelo. Jong si non final round on select pondet pelte nang le pilo mat hap. non kami bor ilang sa ko bor itu bor lun mesen so Along a break long la cepat dulu mah. ni dulu Karbi long itu long dulu sita long dunde non la daktor Non bang nang leaning mat hap pilo mat hai long ji puma ma. long ji kami je putake samne je long dun bor bel hai pasa ya len Okti kapathak ili pudam jibang ke ilitum Karbi ang long pustami la son ahong jai nang ke wan pike ilitum Karbi ausomar mate Karbi ausomar det pen stami ang tan pen ke fan pustami hong jai isi ka ke melo pusi niling matha da okte fan ka matha Te jong si nang li pan non final round on select delo ko te ang song kidam ke bang jelangar ni pan nang le pilo mat hap. nili phanjong si non semi final pen final anang ke select pon pen mo iprang stami nili methang phan pustami nili ke thek pen do polote nili pen ke bi tum han open ti ogi ni tum han nili se than chimum pon to non molom so por phan birta mo intom poriksna Come live, come and test drive Nissan New Star India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh. Along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Vishnu Tiso 9365 454415 9954 793905. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Sea Monjir Children Park cum picnic spot, a
a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward Number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School Depot, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Dhinamo Pivotal Birdalo, Montwiglo. Tarunram Phukon Indoor Stadium, RG Borwa Sport Complex, Nehru Stadium, Guwahati along Surini Rakrisir Cap and Inkana Parman, 28 Angdeng. Sub Junior National Baseball Championship, Jakong Nipai Cricket Homar Nipen, Nipai Cricket Troxy Arnian, Nipo Parman, Mesenben Kapatu Kapadopon Birta, Nangli. Inquirer Nair Cap Angdeng Sub Junior National Baseball Championship Kapatu Kechengarni Alhuis Arpo Manpen, Assam Government Additional Chief Secretary V.S. Bhaskar, IAS, DY365 Managing Director Depanita Jaiswal, ABFI Chairman MP Barim Ramakan Engel, Abarim NETV Chief Editor Manjit Mahato, KK Chaudhuri, APS, Assam Sepak Takraw Association Kongchun Bang Bisnuram Nunisa Pen Chenglok Penangana Kithigiding Atum Chetongdun, Labangso Kachapate along India ang Kangpen, Steering Koi Baseball, Aterang Atum Kachapate along Klamalok, Chapate Dun. Tekelangjun Sports Association at Tumpapatir Piponsi Jakong, Nipaikre Por ni Tekelangjun Pathua Klamalong Karlitang, Patmaram Daimaria Menpen, Surinia Krisir Kebaninkana Baha Annual Football League, Kapatu Kapang Chengpono Birta, Karnyusa Hemalong Birtangli. Labangso ke pathu kangpua long alhi sarpo man pen Karbi Anglong Thomas Council Yemra Juti so chetongdut Phapang jangal huya man pen Mohon Teron lapen Borsing Hanse kacho phaluya tumlake Rup Singh Be Omorjit Ingti Rosan Kannak lapen penangan SGB GBA tum apora teng pen chetongdut Apar Maran Doi Maria Memorial Trophy la baso league match na kela dun
kewa ali raca na tu kithe gini tum nimalia tum boarding dia tum rasi ni pating da boy lo por kana doi lo no ba ke kapathu abar le tu gado wita lahi lo na seta alui bachini pen mayalam thea phan juduram daimari pen sia poren lo football ka bathu insam jin pen kangsai dunje phan sarsobe sartok bi lapen sonain hi atum pensi langchari dun ke pathu kangpuar ni phan tekelang jun city club pen nopak ghat youth club atumang bongsi pathu pon nopak ghat youth club atum tekelang jun city club atum phan 11-0 goal piben kangpuar ni ke pathu chapa hai pon lo Difu manja ka chelenga tower PARTC second gate adungalong surini rekresir ke paningkan baha non hejong Srimad Bhagwat Katha Bhakti Gyan Yagya kardom kariya jame ing samjin pen kapachun pon Srimad Bhagwat Katha Bhakti Gyan Yagya Difu Manja Road ARTC second gate adungalong mesen pen jame pachun pon Bangswaja Megalong Difu Town Committee Ward Commissioner Mate Bangswaja Mekapachun Jiaphan Committee Mai Phu Lunse ing Timung Chunbang Hisa Dhana Rong Pipi Lapen Committee along Abidis Sharma de Karbi Termas Council EM Rotan Teron Atumta Chetong Dunsi Jame Kalong RTP Dun 7 तारीख से ये भागवत अनुष्ठान प्रारंभ हुआ था कलश शोभा यात्रा के माध्यम से आज हम इस अनुष्ठान को पूरा कर रहे हैं आज हवन यज्ञ करके जो आह्वान देवता थे उनको हवन के माध्यम से भजन इत्यादि करवा के उनको विदाई करेंगे कार्बी आंगलन के सुख शांति समृद्धि हेतु हमने प्रार्थना की है यहाँ से हमारे कार्बी आंगलन में कुछ सुख शांति समृद्धि हो धन धान्य हो अनाज आदि हो अच्छा बारिश वृष्टि इत्यादि हो जिससे कि कार्बी आंगन हरियाली हो इसे प्रार्थना करके आज ये अनुष्ठान यज्ञ कर रहे हैं सभी कार्बी आंगन के वासी सभी यहाँ एकत्रित होकर हमारे जो भागवत सेवा समिति का बड़ा योगदान रहा काउंसिल से भी योगदान रहा इस अनुष्ठान के लिए उन काउंसिल के मेंबर्सों को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद और जो इस अनुष्ठान में भाग लिए सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बस मेरे पास इतना ही है उनके लिए कहने के लिए बहुत आशीर्वाद सभी को Karbi Pranta Mangela Ponsi Kang Thot Paiglo Domi Thakme Kurang Thu